Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasehati supaya menaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sadaqallahul